Pas. Iki duwe hiasan kembang-kembang. Ben cute. Iya. Tuh mana banget tuan. Ini apa nih nama? Mikro. Mikro. Ini namanya Krom ben nganu klop klip. Iya. Loh. Keren toh kukune Cece. Iki masa-masa muda sing urung kelakon iki tuwekane kelakon iki Mayo iso macak ya toh. Iya. Iki diweki apa? Wong nangis apa wong guyu iki? Iya, ini uang nangis. Masuk gantian. Masuk Ce. Ce, tangannya di blender sih. Udah biasanya kayak gini doang. Iya oke, lucu. Iu. Oke. Kita nanti kalau tua tangannya juga seperti itu loh, Ma. Iya ya. Punyamu juga kayak gini. Iya, nusuk lewes tua saya kan lebih enom, gitu ya. Tapi kan punyamu duluan paling Iya, karena aku lebih tua. Iya. Tapi aku tua obrai so. Tenane. Iya. Rene terus bendino. Iki lho, kukune Cece indah dan menawan. Brai saiki ya, Ce. Loh. Brai. Ihu, guyu. Loh.